Urakaza neza kuri Mugangi wacu, kanda kuri subscribe, sangira n'abandi, kanda kukazogera kugira ngo utazacikwa n'inkuru nshya z'ubuzima. Bakunzi ba Mugangi wacu, twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya tugiye kuganira ku buzima. Tugiye kuganira ku kintu bita insuline. Hari gutegurwa ikiganiro kirebana na diabete, ariko twifuje kugira ngo tubanze dusobanukirwe ku cyo twita insuline. Ni umusemburo wo mu mubiri ukorwa kugira ngo udufashe kuringaniza isukari mu mubiri. Rero twahisemo ko tubanza gusobanura uyu musemburo witwa insuline kugira ngo tuzabashe gusobanukirwa mu kiganiro cy'ubutaha ku bijyanye n'indwara ya diabete. Rero mukore share, subscribe and comment kugira ngo ubutaha dukore iki kiganiro cyerekana kuri diabete tuzahite tubona ikiganiro byihuse. Rero insuline ni iki? Ubundi insuline ni umusemburo ukorwa n'impindura yo mu mubiri kugira ngo udufashe gukoresha isukari. Iyo umuntu ariye ibinyasukari, umubiri wawe uhinduramo isukari yoroshye yitwa glucose, hanyuma iyo glucose ijya mu maraso. Iyo glucose rero niyo soko y'imbaraga umubiri ukoresha. Kuriya umuntu aterura, kuriya umuntu akura, kuriya umuntu agira igikomere, igisebe kigakira, haba hakozwe akazi kenshi. Ako kazi rero kose umubiri ukora kaba kasabye imbaraga. Isoko rero y'izo mbaraga ni ya isukari yitwa glucose. Ariko uyu mubiri nk'amaboko, imikaya, ubwonko n'izindi ngingo z'umubiri, navuga ngo uturemangingo twose dukenera za mbaraga, twatugereranya nk'aho ari inzu yubatse. Iyo nzu yubatse inafunze, ifite inzugi. Hanyuma ya sukari twariye iyo tuyigeranye nk'umushyitsi ushaka kwinjira muri ya nzu, ni ukuvuga ngo isukari irashaka kwinjira muri twa turemangingo kugira ngo isukari nigera muri twa turemangingo ikorwemo imbaraga. Ahangaha rero insuline niho izira tuyigereranye n'urufunguzo. Urufunguzo rurafungura ya nzu. Isukari twayigize umushyitsi, hanyuma uturemangingo tutugira inzu, hanyuma insuline yo twayigize urufunguzo. Nuvuga ngo uriye isukari, iragije igeze mu maraso, ikeneye kuva mu maraso ikinjira mu turemangingo. Rero insuline yo imeze nk'urufunguzo rurafungura ya nzu kugira ngo isukari yinjire. Hanyuma aho ngaho niho ntanze urugero rw'urufunguzo n'urugi. Twafashe glucose tugereranya nk'umushyitsi ushaka kwinjira mu nzu, hanyuma uturemangingo tugereranya n'inzu ifunze. Insuline tuyigereranya n'urufunguzo. Iyo insuline ifunguye, navuga ngo akaremangingo, isukari niho ibonera kwinjira. Iyo systeme rero mvuze iyo yangiritse, ni ukuvuga ngo insuline itakibasha gufungura, aho ngaho niho umuntu ahita agirira isukari nyinshi mu maraso. Kuriya bavuga ngo umuntu ngafite isukari nyinshi mu mubiri, burya aba ayite mu mubiri ariko aba ayifite mu maraso itabashije kwinjira mu karemangingo kugira ngo ikorwemo imbaraga. Ubundi izi mbaraga dukoresha, kuriya ubwonko bukora, kuriya uba wumva ufite imitekerereze mizima, ukumva ngo utoye agatege umajije kurya, nuko ya sukari iri mu byo wariye iba yinjiye mu karemangingo, akaremangingo kakabona imbaraga kabasha gutangira gukoresha. Rero ubusanzwe tugira ubwoko bwa diabete bubiri. Hari diabete yo mu bwoko bwa mbere na diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Diabete yo mu bwoko bwa mbere twagiranya nk'uko ya mpindura cyangwa pancreas iba yarangijwe n'ubwirinzi bw'umubiri itakibasha gukora insuline. Aho ngaho rero umuntu yariye isukari iri mu mubiri, hanyuma na twa turemangingo turayikeneye, ariko impindura ntibasha gukora na gato rwa rufunguzo ari rwo twise insuline. Rero ahangaha bisaba ko umuntu ufite ubu burwayi yitera insuline bihoraho. Ngo
iyo yiteye ya insuline nibwo ya sukari yariye ibasha kwinjira mu mubiri, kuko umubiri ntuba ugikora ya insuline habe na gato. Hanyuma ubwoko bwa kabiri bwa diyabete ho insuline iba ihari ariko uturemangingo ntitubasha kuyumva, aricyo twita insulin resistance. Ni ngo rwa rufunguzo rushaka kwinjira muri ya ngufuri ariko ya ngufuri ntirwumve. Ahangaha tugereranye ko urufunguzo ruhari ari ruzima ariko ya ngufuri tugereranye nk'ingufuri yarwaye umugesi itakibasha kumva urufunguzo. Ahangaha rero umubiri ugerageza gukora insuline nyinshi ariko n'ubundi ya systeme ikananirwa kuyumva. Rero isukari ikaguma iri hejuru mu maraso kuko ntabwo urufunguzo rwafunguye. Rero ahangaha niho umurwayi ashobora guhabwa insuline yiyongera kuri ya yindi, ariko akanashishikarizwa guhindura imibereho y'umubiri. Niba ari resepteri zifunze, resepteri ubundi twazita nka sensa ni utuntu twumviriza yuko insuline igiye kuza, hanyuma tukemera ko insuline yihuza natwo ikinjira. Rero iyo insuline itakibasha kumvwa, ni ukuvuga ngo na ya sukari iri mu mubiri ntibasha gukoreshwa ngo ihindurwemo imbaraga, bigatuma isukari iguma kuba nyinshi mu maraso. Kuki isukari nyinshi mu maraso rero ari mbi? Ubundi isukari uko iguma mu mubiri, mu mitsi, uko iguma ari nyinshi mu maraso, imeze nk'ibintu bifata, navuga nk'umushongi, reka ariko tubivuga. Rero uwo mushongi uko ugenda uguma mu mitsi, ugeraho ugafata mu mitsi, hanyuma niho umuntu ashobora gutangira kurwara indwara z'umutima, akarwara indwara z'amaso, kubera ko amaraso atakibasha gutembera neza mu maso, ugasanga atangiye kurwara impyiko, kubera yuko amaraso atakinyura mu mpyiko neza kugira ngo abashe kuyungururwa no mu zindi ngingo z'umubiri. Urebye isukari icyo ikora ni ukujya mu mitsi hanyuma igatuma iziba. Rero insuline ni ikiraro gihuza ibyo kurya n'ingufu z'umubiri wawe ukeneye kugira ngo ubashe kubaho. Yaba umubiri wawe uyikora cyangwa uyihabwa n'umuganga ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, kuko insuline ishobora gukorwa n'umubiri. Mu busanzwe umuntu avuka insuline ikorwa n'umubiri. Iyo byanze rero niho umuntu ayihabwa n'abaganga, akajya ayihabwa mu buryo navuga ngo bukorano, ku buryo yajya ayitera. Rero iki kiganiro mwakoze kugikurikirana naha nkisoreje. Ni ikiganiro kigufiya ariko gitegurira ko twazumva uburwayi bwa diyabete. Ese iyi systeme ya insuline iyo yagize ikibazo, ni gute umuntu arwara diyabete? Rero mukore subscribe, mukore comment, mutubwire uko icyo twaza basobanura cyane kuri iyi ngingo, kugira ngo tuzabashe gusobanukirwa na diyabete, tubifuriza kugira ubuzima buzira umuze. Ikiganiro naha tugishoje. Ciao ciao.